وعليكم السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وفضل الجمعة على سائر الأيام. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة وصيلة إلى دار السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا الأيام صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، خصوصا منهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى الأئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله عز وجل ونفسي أولا بتقوى الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Barcha maqtovlarimiz bizlarni yoqdan qilib tarbiyalab turgan va barcha alamlarning Rabbisi bo'lgan Alloh subhanahu va taologa bo'lsa edi. Va ko'ngillaribizdan chiqqan salovat shariflarimiz oxir payg'ambarimiz, suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga va ahllarini va sahobalarni berishsa edi. Alloh taolo har barchalarimizning ikki jumla orasida qilgan g'am-nimatlarimizni dastlab qabul etib, bandashilik bilan bir-biriga bog'liq Alloh ishonchlarimizni g'afur eylesin. Endi alhamdulillah bugün bizning 1-aprel deb aytaylik, David milodiy bo'yicha qarasak, ham endi bugun oqshom namozidan so'ng alhamdulillah Allohga shukr qilib Alloh qonog'imiz kelib tajita Ramazon oyi kelib jita inshaalloh. Bugun bizning 1-taravih. Ham endi har boshqalarimizni kutib qolamiz bugungi yatsi namozida, taravih namozida inshaalloh. Muhtaram jamoat, bugun endi biz Ramazon oyi turida tugul, ato'layin vaqt turida azrak söylashib bitarmiz inshaalloh. Bizning bugun qarasak, kishining eng qimmatli narsalarining birisi deb aytaylik, David, bu da bo'lsa endi uning vaqti. Ham shu vaqtning nishib o'zgaruvini qarab, kishi turli turlarga erisha yoki endi umidsizliklarga erishilgan mumkin, Alloh saqlasin. Hem endi shunga qaramasdan bugungi vaqtda biz shu vaqt degan tushunchaga deb aytaylik, shu vaqtimizga tegishincha e'tibor bermaymiz. Bizga qarshi bizim endi savdo masalasida qarasak, ehtiyoj taqdimni tug'diradi deb aytaylik. David, shuni qarasak, bugungi ehtiyojni bizning ko'ngil oshu industriyasida ko'p ayverlar ishlaydi deb aytaylik. Bu demak, narsani anlatib, ko'pgina kishilar o'zining vaqtini narsaga sarf etadi, ko'ngil oshuga sarf etadi deb aytaylik. Ham vaqtni o'tirib turgan ayverlar bizim bugungi kunda bek ko'p. Ular bek ko'p. Biz ularga hattoki bugungi kunda niqlab e'tibor da balki bermaymizdir. Ammo lekin sonlay boshlasam barmoqlar yetmaydi. Hem endi iblis mal'un u bir qurolni bek yaxshi foydalanadi. Bek yaxshi foydalanib turgan bir quroli bor, u da bo'lsa nima qurol? Ertaga ulgursinlar.
алда таба гомерең тормышың әле озын, вакытың әле күп, әле өлгерәсең, әле җитешәсең, ашыкма, кая ашыгасың? Аның иң яхшы куллана торган коралларының берсе шушы. Әмма дә ләкин иртәгә ул һәр вакытта иртәгә. Иртәгә торгач, иртәгә ул кайчан була? Ул иртәгә була. Шуңа күрә иртәгәдән түгел, хәзердән башларга кирәк һәрберебезгә иншааллах. Инде көнебез үтеп китте икән, ул көнне без кире әйләндереп кайтара алмыйбыз. Аңа нәтиҗә генә ясалып кала. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям булай дип әйткән: "Дүрт нәрсә турында соралмыйча, кыямәт көнендә кешенең аягы тымшанмаячак." Нинди дүрт нәрсә? Беренчесе аның гомере һәм аны ничек уздырганы турында. Үзенең гомере һәм аны ничек уздырганы турында булса, икенчесе аның яшьлеге һәм аны ничек кулланганы турында. Өченчесе аның мал-мөлкәте һәм аны нәрсәгә сарыф иткәне. Дүртенчесе аның гыйлеме һәм аның белән нәрсә эшләгәне турында. Шушы дүрт нәрсә, дүртесен төрлечә кулланырга була. Һәр кеше төрлечә куллана, һәм инде беләбез. Төрлесе төрле нәтиҗәгә ирешә. Һәм инде безнең яшьлегебездә бу хадистән карасак, зур бер әһәмияткә ия. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә монда безнең балалар да утыра, яшьләр дә утыра. Шуңа күрә вакытыбызны дөрес итеп файдаланыйк, яшьлегебезне дөрес итеп уздырыйк. Шул вакытта иншааллах зур үрләргә, бәхет-сәгадәткә ирешербез. Һәм бер хадистә без беләбез бит, шулай ук 7 төркем турында сүз бара анда, һәм инде шушы 7 кеше кыямәт көнендә Аллаһ Тәгаләнең күләгәсенә алмашары турында сүз бара. Шуларның арасында берсе шулай ук инде яшьлеген Аллаһ Тәгаләгә хезмәт итүгә багышлаган төркем турында. Шуңа күрә инде без үзебезнең тормышыбызны Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылуга багышларга тиешлебез. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, менә уйлап карыйк әле. Менә кеше бу дөньяда нәрсә өчен килгәнен, ничек яшәргә тиеш икәнлеген, нәрсәгә вакытын сарыф итәргә тиеш икәнлеген кем иң яхшысы белә? Иң яхшы белүче ул кем? Ул да булса безне барлыкка китерүче. Ягъни Аллаһ Тәгалә безгә нинди максатлар куйган соң? Һәм иң зур максатларның берсе Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә Әз-Зиярат сүрәсе 56-нчы аятта әйтте: "Әъузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Ва ма халaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Садақаллаху азим. Мин җиннәрне һәм кешеләрне миңа гыйбадәт кылсыннар дип яраттым, диде Аллаһ Тәгалә. Мин җиннәрне һәм кешеләрне гафу итәм, мин җиннәрне һәм кешеләрне миңа гыйбадәт кылсыннар өчен яраттым, ди. Әмма дә ләкин мөхтәрәм җәмәгать, бу урында күпләребез дөрес аңлап бетермәй. Гомумән беренчедән әйтәсе килә шуны, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылу безнең өчен омтылырга тиешле иң бердән-бер максатларның берсе булырга тиеш. Әмма дә ләкин кешеләр шунысын аңламый, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылу дигәч, алар уйлыйлар нәрсә диеп? Гыйбадәт кылуны намаз уку, ураза тоту, закат һәм хаҗ белән генә чикләнә дип уйлыйлар. Бүтән гамәлләрне гыйбадәткә кертмичә карарга мөмкиннәр дип әйтелгән. Әмма дә ләкин ислам динендә гамәл, гыйбадәт моның белән генә чикләнмәй. Ул бик киң аның мәгънәсе дип әйтелгән. Мәсәлән, диндә булмаганнар дип әйтелгәндә, ислам диндә булмаганнар мөселман кешесенә карап уйларга мөмкин. Вакытын ничек сарыф итә, бу бәхетсездер инде, бу
yashamaydir endi, ko'pmi namoz o'qigan, ko'pmi ro'za tutgan, osh ko'pmi yeri deb ul o'ylaydi. Ularga mumkin deb aytganda Amma lekin musulmon kishisidan da baxtliroq kishi inshaalloh bu dunyoda yo'qdir. Chunki biz har bir amalimizni durust foydalanu bilan amal ibodat qilamiz. Har bir amal uchun inshaalloh ajr savobga erishamiz. Masalan, kishi ularga mumkin musulmon kishisi boylikdan bosh torttirga tegishli. Yo'q. Musulmon kishisi boylikdan bosh torttirga tegishli tugul. Kirisincha bilamiz. U boylikqa erishirga tegish ham eng ahamiyatlisi narsa shu boylig'i durust yo'lda qo'llanishga tegish. Aytib, 4 narsa turida so'rashib, mol-mulkiyati turida deb. Mol-mulkiyatni eng ahamiyatlisi durust o'rinda foydalansa, zakatlarni bersak, mana inshaalloh hozir Ramazon oyida kiramiz, fitralarni, fidyalarni, unda zakatlarimizni bersak, inshaalloh bek yaxshi. Durust etib foydalanishga kerak. O'sha boyliklar bilan da amal ibodat qilamiz inshaalloh. Hem indi hattoki bilamiz oilani ta'min etuvda, oila uchun oqsha ishlab qaytasan, sen ishga borib ishlab qaytasan, onun uchun ajr savoblar olamiz. Ular ibodatdan ketadi. Inshaalloh agarda imonli bo'lsak, Alloh rizoligi uchun bu amallarni o'tasak, inshaalloh amal ibodatdan ketadi. Eng ahamiyatlisi iymon ham Alloh rizoligi uchun ishlab kerak. Hem bilamiz hattoki kishi bu dunyoda yashaganda Alloh saqlasin, bunday og'irliklar ko'rsatmasin, ammo lekin og'irliklarda yashab, muhtojlikda yashab, ko'p turli og'irliklar bilan yashasa-da, agarda iymonda bo'lsa, islomda bo'lsa, Alloh taolaga ishonsa, onun shu og'irliklarga sabrlig'ida Alloh taolo qiyomat kunida bo'laklayacak. Bu shunga da qaramasdan baxtli bo'lacak. Chunki u biri men bu og'irliklarga sabr ekan, ham inshaalloh Alloh taolo menga qiyomat kunida zo'r bo'lak beracak ana shu. Jannat bilan bo'laklayacak deb u umidlanar inshaalloh. Misol to'g'ri kelmayman bilmayman, ammo lekin bir misol keltirib qarasak bo'lar. Masalan, unda sport bilan shug'ullanuvchilar bormikan, yo'qmikan bilmayman. Bu yerda sport bilan shug'ullanuvchilar, ular zanimas etadilar, azirlanganda qo'llarini da sindirgan mumkinlar, imganlarga da mumkinlar edi. Ammo lekin ular tirishadilar, ham o'zlarining maqsadlariga erishadilar, ham o'zlarini bek baxtli his etadilar deb aytdik. Bizning yorishimiz bu dunyoda bo'lmasa, amal ibodatlar qilib, durust etib yashab, vaqtimizni durust etib foydalanib, Alloh taolaning rahim shafqatiga erishuv. Biz startda deb aytganda, boshlang'ich butun o'zingda bir tigiz boshlaymiz deb aytganda, butunimizga 24 soat vaqt beriladi. Har birimizga 24 soat vaqt beriladi. Bormi kunlarga 25 soat berilgan vaqt bir kunga? Qandaylar? Yo'q. Hem şu vaqtimizni necha qo'llanishimizga qarab endi turli darajada bo'lamiz. Payg'ambarimizning hadisida bo'lay deb aytdilar, Alloh taolaning yo'lida bo'lishning hali nima ajab. Shuningdek, onun halinde bütün narsa onun uchun yaxshi. Hem bu mu'mindan boshqa bir kimga da berilmagan. Agar da onu shodlantirgan biror narsaga tushunsa, u Allohga shukr etadi. Hem bu onun uchun xayrli bo'lacak. Ya'ni onun uchun bir xayrli bir ko'rinish kelsa, shodlik, sa'odat kelsa inshaalloh bu Alloh taolaga shukr etadi. Hem onun uchun xayrli bo'lacak, ajr savobga erishacak. Agar da endi Alloh saqlasin baxtlikka dushar bo'lsa, bu baxtsizlikka dushar ekan, u sabrlik ko'rsatadi. Hamda onun uchun da endi inshaalloh onun uchun bu xayrli bo'lacak. Bundan endi muhtaram shoir e'tiborli bo'lishi kerak. Og'irliklar kelganda Alloh taolaga shirk aytishga kerak tugul, Alloh taolaning oshig'iga kerak tugul, ammo turib ketganda sabr etib o'tganligiga kerak. Hattoki men eshitganim bor, shunda bir azrakni shik kerak ketdi bular endi balki astag'firullah deb aytganda duo qilamiz bet. Duo qilganda qaysi bir kishilar Alloh taoladan sabrlik so'raydilar. Biz institutda o'qiganda bizga hazratlar buni kengash etmadilar. Ne uchun? Chunki sabrlik so'raganda sen narsa so'raysan o'zingga? Og'irlik so'raysan.
sabırlıkka şişirokta kerek bolot, awırlykny geçirgende kerek bolot. Şoňa görä indi sabırlyk turunda bir sorara koşmaýar. Hem otur etip öten türlü turmuşybyzyny ýaxşy etip, haýyrly etip Allah rızalygynda, bahyt saadatda, isenlikde, iminlikde ötkerge ýasyn diýip otur etip dua kılarga bolar inşallah. Hem mana şu wagt meselesine kelgende Ramazan aýy turunda da birçe söz barbyr da aýtyp gidik. Mana hazır etkenimiz Ramazan aýyna kireriz inşallah, indi aýak bastyk. Diýsekde bolar inşallah. Mana şu aýda wagtybyzyny dürüst etip kullansak, dürüst etip faýdalansak inşallah zor äjir sawaplarga erişe alabys. Hatda ki günahlarymyzyň keşirilýüne de sebep işi alabys inşallah. Şoňa görä wagtybyzyny dürüst faýdalanyp Kur'anlar okup inşallah bir-birimizge konaklarga ýürüşik. Hallerin berişik. Oşuwanışmy gerisin şekillerinde bolsa oşuwanışkan bolsak şu Ramazan aýynda baryp gafu ötenişik, aralaryny ýakynaýtyp inşallah. Hem Allah Teala ýolunda wagtyn dürüst etip faýdalanyp gıybadetde tyrşlyk bilen ötkergen kullarynyň kalplerini Allah Teala nurlandyrar, ýaktyrtar. Ol elhamdülillah şundakda da köp misallar bar. Ýaktyrtyw nurlandyryw turunda men şahsen özüm bilem bir iki kişini diýip etdiğin. Gaýsakdan kimden eken alsak gerek değil, ama derken alar igzekler. Alar igzekler. Bir sayı İslam dininde, Müslüman diýip etdiğinde bit, ama derken amel gıybetler kulu boyunca ona bir basım ýasamy. Ama derken ikinci namazda Kur'anlar okuy gıybetde. İkisini çağıştırsan, neçe yaş bilen ötütirgin? Mesela 50 yaş bolsa bir ikisine de diýip etdiğinde, birisine bir 60-70 yaş bilen gıybetde bulunmagyny. Amel gıybetde bolganyny bir 40 kiresisini, bir 10 yaşkan abar kiresinçe yeşireksini. Toýst ama nur bürküp turar ýüzünden, nurlanyp turar. Şoňa görä Allah Teala nurlandyrar. Muny biz köplere biz göre alabys inşallah. Hem de indi muhterem cemaat, mana şu Allah Teala'nın ýolunda wagtybyzyny amel gıybadetde ötkerew üçin iň ähemiýetli meselelerin birisi ul bolsa ilim, ýagny bilim. Ilim bit gerek. Ilimli kişi bilen ilimsiz kişinin aýyrmasy bek zor. Ilimli kişi özüniň wagtyny dürüst etip faýdalanyp zor äjir sawaplarga erişirgen. Şunday ameller bilen. Mesela ikisi de işe baryp akşa işleýär. Birisi äjir sawapga erişer, birisiniň prosta wagt uzgaryp gaýtyp bolar diýip etdiň. Bu dünýäge ýarap faýdasy bolar. Emma lakin amel gıybetde bilim bilen işlegen ol Allah rızaligi üçin işleýär. Gaýlesine de faýda, özüne de faýda. Äli tutap kıyamet gününde äjir sawapga erişer inşallah. Kıyamet gününde de faýda. Mesela ulap garaýar her bir oýlanyp bilen. Biz bugünkü günde ilim aluga köp wagt beremiz. Dünýäwi ilim tügül, dünýäwi ilimde kerekli söz de ýok, emma lakin dini ilim turunda söz bara bugünkü günde. Dini ilim aluga gününe köp wagt beremiz biz. 5 minut, 1 saat, 2 saat ýa-ki bütünlüğünde ýok. Köpçilik wagtda kızganyşga karşı biz mana wagtny bermeymiz. Elhamdülillah hali wagazlar tыңlasak bit ýaxşy. Wagazlar tыңlasak, meclislerde gatnaşyp şoýa wagazlar tыңlap. Köp kişiniň ilim aluw, İslam dininde ilim aluw şol meclislerde hazratleriň wagazy tыңlap bilen çykdy. Kızganyşga karşı. Emma lakin günne 1 saat bolmasyn ýaray. 10 minut, 15 minut kitap okusak her günne. Köp bolmasyn, az bolsyn, o daimi bolsyn. Köp ilim alabys bir ýyl. O bir ýylga tutarsan bir köp bolar. 4 günü 1 saat 15 minut tutar. Şundan sanap çağırsak, zor ilimlerge erişe alabys inşallah. Muhterem cemaat,
Bizning aytganimizcha shu turmushimiz o'zine ko'ra bir savdoga o'xshagan edi. Masalan, savdo yo'llarida betinde kishi vaqtini durust etib foydalansa, o'zini prioritetlarini betinde durust etib qo'ysa, u uzun o'ngishlarga erishib, savdosi o'ngib ketadi deb aytaylik. Shunisi bilan biz bu dunyoda inshaalloh vaqtimizni durust etib foydalansak, durust etib sarf etsak, inshaalloh qiyomat kunida zo'r o'rinlarga erishamiz. Ajr savoblarni shunda ko'ramiz inshaalloh. Ham endi qiyomat kunida kishilar Alloh taolo qoshina bosqach, javob berga bosqach, agarda Alloh saqlasin endi iymon bilan o'tmasa, iymonsiz kelish ketsa, iymon so'zlarini aytib ishim dunyoda bo'lgan barliq boyliqlarni bergan ajr bo'lar. Ammo lekin endi ortga yo'l yo'q. Onun foydasi bo'lmas. Shunga ko'ra bu dunyoda vaqtda inshaalloh tog'im bir qadam aytamiz. Durust etib vaqtimizni foydalanib, Ramazon oylarida ro'zalarimizni tutib, ustama amal ibodatlarimizni qilib inshaalloh yil avliyanisida, yil davrida shu imonimizni kuchayib bitirmisha deb aytaylik, Ramazon oyidagi tirishligimizni bitirmisha yil avliyanisindagi bo'lgan kunlarni foydalanib, juma kunlarida payg'ambar sunnati bo'yicha panshanba kunlarida oxirgi ro'zalarimizni sunnat ro'zalarini tutib boshqa ibodatlarimizni qilib Alloh rizqini erishirga har barchalarimizga inshaalloh nasiblardan bo'lsin. Endi Alloh taolaning bu dunyoda bergan turmushlarini durust etib qo'llanib, Allohning rahmat shafqatiga erishib, va'da qilgan jannatlarga kirib, shunda boshqalarimizga birga ishlashirga, suyunishirga nasib bo'lsin. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو العفو الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من فرد وقام وصل وسلم عليه جميع الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واحذر من حذر الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزد لكم واستغفروه يغفر لكم ولا ذكر الله أكبر لو كنتم تعملون وأقيموا الصلاة